tuni hinzong Bollywood sung lam thu thiamkhat anasei kinoitin tunia isei diu hi Bollywood actress min phau ta hola a Alia Bhatt chung thu thiamkhat inasei diu hin ama zong hi actress min phau mama amiel zong hoi bol theina nei ta a hi ti hi kinil na be hi la ke he so ke che hi ama movie hola a mi mit a hin la adi set na ho chu movies like Highway Utta Punjab Razi Gangubai Kathiawadi kitile adang ho jong tamta aw min hi a hin la hitia sangta hung lo hlin na hi ama bol theina le athip na ho se akona hi point Bollywood sunga nepotism ho ji a hi ti hi akisel thailo thudi khat cho a hi kinin hi a hi le achi sa kum phabep sung chu Alia Bhatt hi ha tain ahung min chi le jengin a hin tu langa hin ama Kerala sunga thil kisel gu za chum ho all in ahung ke do pan kitai na hi aji chu Alia Bhatt Kerala hi ama acting le athip na ho kon se a hepon asong lama hin apan pi le a hin son jing khat awmin heroine dang ho chanding akila apia ama akipia director so ki sanjong emotionally manipulate akibol na ho jong tampi awmin hi tu hin Karan Johar jong Bollywood sunga thunei le thanei ta hi ta lo jin Alia Bhatt jong a hi isu lam amano ta na hi a hi le Alia Bhatt hin a debut film hi Student of the Year kiti film a ho a hin pat a hin hi chi movie chu Karan Johar direct na noya anakibola a hi ati lobula kuna Karan Johar hin Alia Bhatt hi blindly a hi anasona film industry a superstar a hi nading chana hi sim ding tia hi Rick zong anala hi hichi aki support to now chu aphamo he point hichi chung chuna zong chun Alia Bhatt hin ama thanei na le Karan Johar connection ho cho amangin actress dang ho adinga ki gongsa movie ho ki sanjong anala api zia a hi hichi ki bol ho het na thei pen example khat chaile Dear Zindagi kiti ho hin hichi movie a director pa Gauri Shinde khun a film a hin tho pat masang pe wa a hin gun pat ti laiwa kona chu a character ho akilom pi thei pending tia hi Katrina Kaif pansa ding tia hi a hin sima hin Katrina to zong ki ho to a ki ho hla na kun cha hi tan a hin la phut lonin Karan Johar le Shahrukh Khan ahung ki kumlut kin hanin Gauri Shinde chu a hin lungla hanin hichi rola chu Katrina sangin Alia Bhatt jo hin ki to pi join te ti in aga sei hon tan a hi le chutia industry sunga mi bol thei len chi mi nin aga sei chu director khat mai chun kanum pui amo ti thei jeng ai tapon hiji chun Katrina role ding chu Alia Bhatt ading in ahong ki khial do kitta na hi chi se jong cha hi po in Utta Punjab film jong chu chutima hi kinin aji chu chi film a Bihari migrant role ding chu Pariniti Chopra anaki offer ma sa hi chuchilaya chu Pariniti Chopra le Alia Bhatt ke ka hi kite na sata ana jinga hin ahin industry sunglama kona thuthang ki mudan ho akonin Alia Bhatt le Karan Johar hin amani connection ho aman cha hona chuchi movie ho akona chu Pariniti Chopra chu anala do kirwa hi ahile kalang kiti film ki bolaya jongchun Alia Bhatt hin boina hin sim kitan ama ta in director Abhishek Varman le Karan Johar chu anakolin emotionally in blackmail anabolin hichi film hi ke ni tho sa lo wa hi le kalung nom lo di he ti ho in anasei le hi hi cho akona he to thei khat cha hi le Alia Bhatt hin fair competition sangin ami het ho le ama hin support ho akingam zo e ti hi mu thei cha hi tu masanglang zema Jigra kiti movie ki sima jongchun hitabang chen hi anaso kine hi cha hi director Vasan Bala in hichi aflima dinga script neo khat hi avet thla na dinga hi Karan Johar aga athona hi le Karan Johar hin director pa chato ki ho to na ima se lawa hi Alia Bhatt koma hichi script chu athot son kina a film rola dinga chu Alia Bhatt chu angan si den jing a hi hichi ji a hin director Vasan Bala jong I chanhamin analung nom moin a hin la bol thei ima anei di pon Alia Bhatt chu film lead rola dingin ana pang tho kitai na hi hichi hoti lo chun Alia Bhatt hin strategy dang khat jong hi anei kinin director so chu emotionally manipulate a bola aman cha zia hi abana Highway film chu ama adinga a hin kho hat a hung ki khial na a pang film khat a hin chia jong hi director pa
Imtiaz Ali chun actress akum tam lam jep kum som thum be mi khat manding tia hi anagel hin aji chu a film a scene khana Randip Hoda painting chu to kitu theiding tia he agel hi a hin la hia zong hin Alia Bhatt le Anu Soni Razdanin director Imtiaz Ali chungin pressure ha tain anapikit hanin Alia Bhatt in a main role ala anadingin anataw do thokin hanin hi hichi same drama chu Sanjay Leela Bhansali chungan jong anamang chakit han aji chu Sanjay Leela Bhansali hin Insala kiti movie khat hi Alia Bhatt to Salman Khan adinga he anabol go rahi in hinla ipije ham khana hin a film chu anaki bol do tapon hi hiji chun Alia Bhatt chu arumin kot aki kam khomin director pa head dinga chun emotional drama nasata anabol kin ahile Bhansali in jong athei chimbe se phanin Gungabai Kathiawadi film chu athodingin ahin offer ta na hi chizo chun Love and War kitia jong chun case ahung hikitan hechita bang thil su khat jong chu SS Rajamouli in jong anatu kinin Alia Bhatt in Rajamouli chu airport na aga kimopia a film ho a khat pen pena ipirol hi jong le ajaw sa dinga athum thu ki sei chu ama ta in jong adi a hi tin anup na anane de hi chiji a chu hi cha ko na chu triple R film a role neo cha kanai ahin pansa kino hi chi hoti lo chun PR chuma kun Alia Bhatt adinga awards ho akicho do dan ho allegation chum jong ahong pantan tu masanga Filmfare Award ki bol chun chi thu ho chu mei kung la thau ki cha bangin ahin su kung be che ki ta na hi aji chu achi sa kum thum sunga chu Alia Bhatt hin ki zom thela Best Actress Filmfare Award hi anamu jing a hi 2023 kuma chu Gangubai Kathiawadi film in anamu in 2024 in Rocky और रानी की प्रेम कहानी किती हिची फिल्म चुन अनामुकिन 2025 कुमचुन जिग्रा आकोनिन अनामुकिन ही हित्या की जम थेला बेस्ट एक्टर एक्ट्रेस अवार्ड की पे ही दिलीप कुमार इन अनामु तिलो चो अदंग कोई मचदंगिन अनामु ख अनाय लो ही हिलाय मी होन अलुंग दोन नावले दिलो असा नाव पेन चहिले एक्ट्रेस दंग अलो हिंग ता होले जपी इन अदे ह्यन मामा हो जोंग box office a filmun perform abol hoi pui tia hi award anapi daw wa ahile iti dana Alia Bhatt in 2025 a chu Jigra Filma Award asan theyam ti cho hi aji chu hi chi film chu adang sa nga jong lo samma ma hin 100 crore budget luna ki sim a hi wanga box office a 30 crore hambo anamu zo hi achati wangin Alia Bhatt chu best actress award chu akipe thawin chikum mama film dang le actress dang article 370 film a Yami Gautam ahin Stree 2 a Shraddha Kapoor ahin Teri Batao me aisa ulja jia kitia Kriti Sanon ahin am ho jong hi a performance jong hoi ma jing box office a sumu jong Jigra sanga hoizo hekina hi hiji chun mi hon hichi ki bol wang hi lang nei na akilang mong tai atiwa Bollywood system hi Alia Bhatt adinga ki scheme abang tai ati lo hi masang zep lama Alia Bhatt le Karan Johar ki thua actress dang ho panmun anala pi zilai hon bangchu hitalawin thil hi ania ki khial jeng hai tain hiji achu Karan Johar influence jong Bollywood sunga kim su dewa ama production house Dharma in jong ha ta manna anatu a asset stake abol ho jong 50% lam anazu lo a hitai ne hi chi chun Alia Bhatt carer ha ta in ahin sukha ketan Karan Johar downfall hin Alia Bhatt asukha eti akihet na thei hoi ta khat chahile tu ahung su do ding zombie action movie Pralay kitia kona ho het do thei hi achi sa hlaphabep sunga kon chun Alia Bhatt PR team hon fake narrative izan ham asimun Pralay film bol pa Ranveer Singh in Alia Bhatt chu chi film a lead role adinga ahung ti bahi ti ho in aseon ahin la a film simpa amata in Malayalam actor Kalyani Priyadarshan ala ahi tia asai do akona chun thiljo si cha ahung ki chi kit ta nahi Twitter post kana kona Alia Bhatt hong ki social danin asai na chun Alia Bhatt chu chi movie adinga gel cha jong aki gel khapui ati kina hi aji chu Kalyani chu film bol pa adinga adei hlen masat pe na hi in ati labula kuna anaki ho jing hon thlathum thlali sunglam film thua hung ki ho pe hon a hetai ati na hi
chia kuna mu thei kit khat cha hile Alia Bhatt all tektik ho chu ache tapun munzo sia aman thei a hepoi ti akichenin film le project lin ho ama akonin agam la pantai na hi chuzong le Alia Bhatt hin ama phat chum na ding bo agela mi alo thing ho bo le alo thing ding ho bo kom azu zia hi Shraddha Kapoor film tho Stree 2 chu hata hong min chia all time blockbuster ahong hi achun Alia Bhatt chu hetman lawin Mad Dog Film Office Main ahong kimukit tain am ho koma kona chu horror comedy project khatbe kila ading ati abangin ahi chi se zong chu hilawa chilai ta chu saden ta hi Alia Bhatt le Karan Johar chu Yami Gautam fans hong hi kit hon ma ahi Yami Gautam film hak kiti chu Netflix in ahong su do tan ahi de Alia Bhatt hin a Instagram in nasata in anasay phakenin Yami performance so actor numei hola adinga ahoy loi pen hi tin jong anasain ama momongin Yami chu akula sei phat na thu asai hi ti ho jong cho asai na hi ahin lami ho chon hitia anakinai pi kha hon lo mi khat hetman lawa ngai lut na ahin nei hon na aji chu gang chalin ahin hedo pai ngal ke tawen hi aji chu Yami Gautam jipa Aditya Dhar hin tu masanglang je ho a blockbuster movie izan ham anasim do nala a Dhurandhar ho jong hi anazawa hi in chiji achun Alia Bhatt hin Aditya Dhar film bol na a project lin ta hola chu khatbe a zawding tia hi idea za anasen kina hi hi jong le athil bol le aum chan ho chu filmmakers ho ngai sang mong hilawa min phat na ding hol mai hi ti chu mizo sin a het a hi tai na hi chuti chun Alia Bhatt ading in thil dan zo si cha hong ha sa deu tain Alia Bhatt le Sarvari work in anatho hon YRF spy female centric film Alpha kiti jong chun aki release na ding in boina chom anatu ket tain hi hi movie chu 2025 December ha a chu hung su do ding hin hi jong le 2026 April halam chan ana delay na hi chukala chun thu thang za chom hi ahong ki thang pan ket tain YRF in Alpha film chu direct OTT a release ding ative ahong kititan Netflix 10 YRF te hi cruel somni langa offer anabolve tia jong hi hong ki sei hin hinla YRF in official in hichi thu ki thang chu di lo a hi ti in asen a movie chu theater bowa hong ki so ta di ding a hi ti in asen a hi hi jong le thu di lo anaki thang chun market a negative narrative a hin hlutan hiji chun filmmaker span Alia Bhatt box office pulling power cho ata san mo che tan adea ama recent solo film Jigra jong nasata a flop zin ata san tapoi na hi alang khat lamin Sanjay Leela Bansali film Love and Wars kitin jong chun boina hin to kit tai na hi aji chu hichi film abolo chu ni kho zakala som ni sunga azote te diu ti a hi in ahin la ni kho zakhal som sagi langa lam chan ahin boi pi ta wangun azau nai povin thani sunglam shooting bolding akiwa aum na lai na hi hichi ahong vai ge na ji wachun a movie budget jong chu anuk madaw ki bangin cruel jathum le som nga akon zali le som ni langa lam chanin akal to jing tai na hi chiti chun hichi movie chu Sanjay Leela Bansali film bol le a Kerala sunga sum asulu tam na pen ahong itai na hi chutia chu hichi movie chu hit hen atia hile cruel jaget walam asu mang ding ahong ngai tain hi je chun ama ading in jong Rix Lin ta ala ading angai ta na hi ahile Alia Bhatt chan hoilo ho thiam khat ga sei be ki lewhan Alia Bhatt chan hoilo ho sei do a ahong amin sit pat na hi ama film anatho khompi co-star ho statement le video lui ho akona hong ki pan a hi penin actors dang ho to akawa acha dan aum dan ho jong kithunei sa ten danin akilangena hi Varun Dhawan kitipa hi Alia Bhatt adinga aloi akinai pi pena anaki he hin ama jing in jong hichi thu kithang ho le mi ho thu sei ho hi adi eti in anu phlana anapi na hi Varun Seidanin Alia Bhatt in a film thonau mun ho ajong ningai abol jing dan ho jong chu asin actor khatau ahung vai ge kha hi jong le kinta ga sei hla sangin thulin ta ahin su do sa jin ahin la ama hung vai ge ting le adang ho si in agel thim diu aki adjust divin a sei kit ji na hi Varun Seidan kit adang khat cha hi le
itiham khana director pa in actor dang ho khat to attention ahin ha pi zema ahi zongle Alia Bhatt chu a eng se pai pain amut fulo ahi pai pai ji tai atin ahi khunungin actor Siddharth Shukla in zong Alia Bhatt chung thu khat to leta ta gomin comedy night with Kapil Kitin na khanahin ahin sei do in ahi Hamti Sharma ki Dulhania kitia chun Siddharnath le Varun hin sin hoita khat hi anatho ko manin chichu Alia Bhatt in zong anate imama khat cha hi ahin la khonungin hichi sin chu Alia Bhatt hin aflima kuna aka do divin anasei kinin asina cha ama azaw lo ji mai mai chun aflima azaw ding anatei kit tapuin hi hicho chu achi sa thil su ho hin ahin tu din muna thil dan hi vezong lew chun imazo si kibang nalai alpha film set na zong chu chutabang chu su kit na lai hi reports le rumors ho akuna ki mudanin Alia Bhatt chu a co-star Bobby Deol le Sarvari Wak koma bit aki sajipon animal film a Bobby Deol villain ms chu nasata hongim nei ji chun Alia Bhatt chun ata azong Bobby Deol chun ahin ma vo kha jing diham ti hopo agiala hi ti in asayun ahi hi ji chun Bobby Deol scene ho chu achom na thei pen pena bolding atia athu thua hi anakai le kina hi alangkana Sarvari Wak dance performance ma chu abol hoi ma ji chun Alia Bhatt hin ama spotlight chu ahin su thla kha diham tia hi anaki chajing hi kira hi hi ho ji akona chun a film set sung chu Cold War situation type hi ahong do tan azo zona in Aditya Chopra in aka ho chu ahong sutu na nai ne hi hitia ama pin masang pe akona film anatho sa actor minthang Bobby Deol ho loi la a hitabang dirty trick akichep jing na ho chun Alia Bhatt phat lo na le alung thim set na ahin su sal che tai na hi tu hin overall in ga veleu chun Alia Bhatt hitia kizom thela alol hin jing na ho hi Karan Johar in hata aven jinga apan pi jing na chule industry sunga fair ta mi to kite lawa lungthim se kenga akichep na ho ji ahi ti hi mu thei che hi actress dang ho panmun ding le achan diu dol ho jong ama connection ho manga ala pi zia hunama ewan ho jong akisana fake PR ho asima a co-star ho scene ho abang ka ala aka ala pia hitia thilhoi lo ta anabol jing na ho hi all in ahung ki hedo deu tain zapi henin ahung do che ta na hi tulanga hin Karan Johar thunei na jong alha samphanin Alia Bhatt fake empire jong akim su deu tan film lin ta ho ading in jong koiman alheng tapun a film hung su do ding hon jong budget lama boina atulo kaule OTT lama release problem amazing tawe na hi hichi mi hon Alia Bhatt thilbol sit ga agu ane ama dinga karma ahi atiwen mo achano na hi aji chu Bollywood sung hi hen hiti lama hi acting skills ho hi poimo mama hin hizong le ami pi jing in jong hitia Bollywood sung di lo na le nepotism hi ha ta in ahin hedo tawen hi hichana wang hi Alia Bhatt jong ki gel do tamai the hin hitia ama old trick le a drama ho chun I chanta ahin puilo ding a hi ti aki he do lawa hi le tu sanga hi na saja che a hung khisu na lai ding a hi tu ne ding in hi chan chui sautin video kina ki mukit ding in na bonon stay safe and stay blessed.